Mae'r tymor twristiaeth wedi cychwyn ac i nifer o fusnesau mewn ardaloedd fel Sir Benfro, dyma uchafbwynt y flwyddyn. Mae'n sicr yn adeg prysur i Clackenhill ger Hwlffordd, fferm laeth weithredol sydd hefyd yn barc antur. Mae'r teulu Lewis yn ffermio 370 erw yma ar ei fferm deuluol. 20 mlynedd yn ôl, fe wnaethon nhw benderfynu mynd mewn i'r diwydiant twristiaeth, gan ddechrau parc antur. Mae'r dair chwaer, Heather, Poppy a Josie yn gweithio gyda'i rhieni Dawn a Richard, ac yn aml mae Daisy a chwaer hynaf a'r partneriaid ynghlwm wrth y gwaith hefyd. Mae bleddyn lliw gŵr Josie, a mae yna lot o mynd mlaen yma, yn dos e? O, wes, rhwng y ffarm a'r parc fan hyn, mae'n ogo fel petai. Beth sydd yma i gyd? Cwningod, mae llio bach, moch, mae dach chi y castell yma fan hyn, ble mae plant yn rhedeg rownd, a digon o bouncy castles i gael, fi'n credu y thing gorau sy'n anw mlaen, yw just y bales di, mae plant yn rhedeg rownd, joio pethau syml, really. Mae'n gyfle hefyd, mae'n siŵr, i ddysgu pobl am fwyd a ffermio. Ydy, mae'n neis i'n gweld ble mae'r bwyd yn dod o. Heather sy'n gyfrifol am redeg y busnes parc antur erbyn hyn. Ar gyfer taledd, mae yna 20,000 o ymwelwyr yn dod yn flynyddol, gyda holl aelodau'r teulu yn helpu pan fo'r angen. My dad and my mum has got a fantastic eye and realised that it would be a really good idea. And you're the one that's responsible for it now? Yeah, pretty much. And myself and my partner Toby help out as well. Mum and dad are still a massive help, so it's brilliant. But yeah, I really enjoy it. So I hope that I can do a great job to keep it going well. Poppy, Josie, Dawn a Richard sy'n gwneud y gwaith ffermio yn bennaf. Sut felly mae'r ddau busnes yn cyd-redeg? Faint o wartheg sydd yma i gyd? Mae tipyn i weld yn y cama. O, yes, mae'n digyn i gael yma. Mae da ni 210 yma nawr. Ni'n lloio wedyn yn mis Hydref, a wedyn yn y Gwanwyn wedyn, so mewn 2 flocs, mae lot yn rhwyddach le wedyn. A chi wedi rhoi parnwr godro newydd sbon i mewn yn ddiweddar. Mae hwnna wedi bod yn boblogaidd iawn dwi'n clywed. Ydy, mae newid bywyd wedig y merched. Mae'r parlor o dwywaith y seis, wedd e'n 12.24, nawr mae'n 24.48, so mae 2 waith o dan gallu mynd mewn un rhes, so mae'n pethau lot yn gloiach. Faint amser oedd arfer cymryd i chi odro? Wedd falle gyfer taledd o 3-4 awr, nawr mae godro unan falle awr a chwarter. Hanner yr amser? Hanner amser, mae lot yn well. A chi wedi rhoi ffenest wylio gorbennig mewn hefyd yr un pryd? Odyn, wel, ni wedi cymryd cyfle i cael y pobl mewn, os maen nhw moyn dod i wylio da cael ei godro. Beth yw'r adborth chi wedi cael oddi wrth yr ymwelwyr? Mae'r adborth wedi bod yn wych. Maen nhw'n mor hapus i weld da, so nhw'n gweld dim byd fel un o blaen. A maen nhw'n sioc i weld faint mor hapus a faint mor iach mae'r da yn edrych. A mae'n neis jyst i dod dros a neges positif ynglyn â ffarmo, achos mae lot o pres negyddol i gael mas na. So mae'n neis jyst i gallu portray newyddion positif. Mae plant bach, maen nhw'n neis i weld, maen nhw mor excited i ddod mewn i weld y da'n cael ei odro, a mae sawl cwestiwn digon tricky gyda rhai o'r oedolion hynach i ofyn, ond mae wastad rhywun ar ger law i ateb i cwestiynau nhw. Beth felly yw'r cynlluniau nesaf i fferm Clackenhill? Thinking back, it was probably nuts. But at the time, we just thought it was the right thing to do. We had a good spot on the side of the A40. Farming at the time had just had all the quotas and everything, so expansion was difficult, and it was another opportunity for us to expand the farm in a different way. We didn't go into it full hock, and we went slowly, and we just built it slowly as we could over time, and the money we made this year went into next year, and it still does. And we've always sat down as a family and worked together as to, right, what should we do next year, and what was the problems this year, and how do we put them right with the farm and the park. We've been so lucky, our parents were such great role models, but of course our mother being a woman and working so hard her whole life, and yeah, we were just brought up on the farm. It was just the way that we done, and I loved it, and I just feel so privileged and blessed that I'm able to do the same now for Erin, and she already loves it. Hopefully she'll keep on enjoying it. And how easy is it then to adapt to welcoming visitors onto your farm? Yeah, it can be a challenge on times, but that's also a major opportunity because we do need to educate the public. Ond mae'r boes i gyd wedi cael croeso mewn i'r teulu yma. Mae pawb yn helpu mas. Mae pob un, mae 4 merched, mae 4 boes hefyd, ac un yn
botial mewn a helpu pan eisiau. A na beth sy'n neud y teulu ma'n special, really, bod pawb yn gallu helpu gilydd.